akatendo kamwe ingabo ze zishobora kuba zarakoze katameze neza kandi batumwe nawe. Hariya irundu murumva hari ibintu byinshi yanyaze abaturage, yanyaze imatora z'abaturage, yanyaze ibiryo bapiye imirima. Aho yarari irundu kwa Buhimba yanyaze kwa Buhimba, asambura umuhana wo kwa Buhimba, ajana mu matora y'abaturage, ajana ibishimbo. Hari zimwe yakiremo amasake 15 y'ibishimbo y'umugore wa Buhimba, umugore w'umukecuru wa Buhimba, ajana amasake 15 y'ibishimbo, amujana mu matera. Turabashimiye inshuti bavandimwe abadukurikirana kuri channel yacu ya radio Impwera Studio. Hano turi kumwe n'abatumirwa bacu babiri. Nanone ikiganiro tuje kuganiraho ni ikiganiro cyiza kandi ntabwo kiba kirekire cyane, turagenda duhina kuko amasaha yacu ari kugenda. Ariko nanone twaba dufite ikibazo hano kiremereye muri kino gihugu, aho twagize ikibazo cy'intambara zabaye hano muri Minembwe ndetse mu karere kose ak'abanyamurenge bari barimo. Cyane cyane bigenda bisikoma kuri kungabo duturanye nazo za FARDC wacu, aho twatiri kumwe n'umukoloneli umwe witwa Colonel Ekembe. Yagize amakosa menshi muri kino gihugu, yanyaze abaturage, yishe abaturage, hari n'inka nyinshi ndetse zanyazwe ahari iwubwiwe abikoze. Ndetse tukamenye ko hari n'andi makuru menshi avuga ko yaturaga heza mayimayi intwaro bava za Gipupu za Mikenke bakaza kwataka Minembwe. Uyu munsi none bakaba batubwiye yuko yahagurutse ava muri Minembwe yerekeza za Kalemi. None mwebwe nk'abaturage ngira ngo mwashobora kwa mubizi ayo makuru. Yego turabizi ko murabizi ko yagiye uyu munsi none atakira ahangaha. None ankabaturage mubivuga wiki muba mwishimye cyangwa oya twishimye kabisa ko yagiye. Yari umuntu wumera abaturage nabi. Yego abaturage yarabanyaze, abaturage baza kudekara biranga. Umunsi none akaba yagiye, turabyishima cyane kabisa. Urakoze. Nanone ubushize hari akatendo kamwe ingabo ze zishobora kuba zarakoze katameze neza kandi batumwe nawe. Hariya irundu murumva hari ibintu byinshi yanyaze abaturage, yanyaze imatora z'abaturage, yanyaze ibiryo bapiye imirima, ibintu byinshi bakoze bitari byiza kandi babikora batumwe n'abasirikare babikora batumwe na Colonel Ekembe wenyine. None ibyo bintu urashobora kuba nawe wabimenye musaza? Ibyo bintu ndabizi yuko Ekembe yarakiye Mikeke yakoze ibintu bitari byiza, bahita bamutuma mu Minembwe. Amaze gutuma mu Minembwe nanone Ekembe yakoze ubundi aho yarari irundu kwa Buhimba, yanyaze kwa Buhimba, asambura umuhana wo kwa Buhimba, ajana mu matora y'abaturage, ajana ibishimbo. Hari zimwe yakiremo amasake 15 y'ibishimbo y'umugore wa Buhimba, umugore w'umukecuru wa Buhimba, ajana amasake 15 y'ibishimbo, amujana mu matera. Bavuga ko yajanye mu matera arenze 5 mu zimwe ari kwa Buhimba. Anyaga abantu akuri ibijumba mu mirima y'abaturage. Abaturage bari bafite imirima yabo, akaba agenda kuri ibijumba abitwara ibyo kurya baryaga, akora ibintu bitari byiza. None kuri uno munsi abantu bishimye bumvise ko yagiye avuye mu Minembwe. Ni umuntu wakoze amakosa menshi cyane muri Minembwe. Abaturage bose babimenye ko yagiye, barabyishimira cyane kuko atari umuntu mwiza. Mu bakoloneli bose bari mu Minembwe ni umuntu utakoze ibintu byiza, wari uriho adakora ibintu byiza mu Minembwe. Ese ndabaza nawe nakabazo kamwe k'amatsiko, arashobora kuba yajanye n'ingabo ziwe zose cyangwa yagiye wenyine ingabo ziwe zasigaye? Ingabo ziwe zasigaye yagiye wenyine, ingabo ziwe zasigaye kuko abasirikare yagiye agasanga y'abandi, ariko ingabo ziwe zasigaye ingabo ziwe zasigaye. None izo ngabo zo ntizashobora kuzakora amakosa? Burya ingabo uko zimera umukuru hari niwe uzi itegeko ry'umukuru hari niryo rizarigenderwa. Hasigaye umukuru mubi bakora amakosa, ariko abaye umukuru mwiza bakora ibyiza. Ni ukuvuga ko nimba babahaye undi muyobozi amategeko ye niwe bazagendera. Ariko nanone abaturage bose ndabona korera n'ubu akavuga ati
wa mugabo mubi witwa Colonel Ekembe yagiye abantu bose ko baragenda babivuga ari abana ari abagore ndetse ari n'abatangiye gucelebra hano ni nkaho ashobora kuba yarakoze imirimo mibi cyane muri iki gihugu yakoze imirimo mibi kuko abantu bose babyanditse babimenye ko yagiye babimenye kandi babimenye ko yagiye babihakikije ko hari abantu bamubonye abasirikare bamukiriye muri Mukoko yaragiye nijoro ubushize hari aho bavuze ko yabwiye abashefu mu biganiro bari bafitanye arababwira ati mwitonde twebwe twihujije na bazalendo twigwaneho none muhagarare mu bagabo turebe ko tuzarwana ibyo jambo ndashobora ko yararivuze kuko bavugaga ngo amasasu bamaye bakoresha bavuga ko ari wayabahezaga niwe yatangaga niko babivugaga igihe cyose basanga bari ko babivuga kuko nawe yavuga ngo ni bareka yitaga umuzalendo turabashimye nanone ku kiganiro cyiza dukoranye mukaba muvuze neza kandi mutubwiye uburyo abaturage bishimiye igenda ry'uriya mukoloneli witwa Ekembe murakoze umwaganiraga nanone hano kuri radio ni Gasita umuvugizi wa radio Umwera Studio murakoze